Da. Ima li kakvih komplikacija, gospodine doktore? Ne. Nije nikakva komplikacija. Ali mali će, premda nema komplikacija, ipak umrijeti. Da. A što se vi čudite, molim ja vas, toj dječjoj smrti? Mali će dečko umrijeti. On mora da umre. Naravna stvar. Neće ni jutra doživjeti. Prostite, ja to ne razumijem. Kažete da nema nikakvih komplikacija, a mali neće doživjeti do jutra. Oprostite, ja to ne razumijem. U životu ima mnogo toga, dragi moj gospodine, što čovjek na prvi pogled ne može nikako da razumije. A ipak je sve tako jednostavno. I kad vi, dragi moji, ne biste bili doista tako nevjerovatno plitak i površan čovjek, vi me doista ne biste pitali ni jedne jedine riječi. Oprostite, zašto bi ja bio plitak i površan? Taj vaš sasvim hladan i indiferentan način nije mi potpuno jasan. Čije je ovo raspelo? Moje žene. Ona je pobožna, ona vjeruje u Boga, ona se nije riješila tih malograđanskih predrasuda. Čudno je to. Po svim vašim kućama visi taj mrtvac na križu. A vjerujete li vi u toga raspetog Boga? Ja ne znam što da vam kažem, to je tako direktno. Mi stojimo na ekonomskim načelima, mi smo se riješili tih malograđanskih predrasuda. Vjerujete li vi u toga Boga ili ne, to vas ja pitam, gospodine. Jer ovaj mrtvac tu, sin je Boži, jeli? Njega je njegov vlastiti otac ubio. Žrtvovao ga je za grijehe ljudske. A i ljude je skrivio sam otac. Oni jesu njegov najteži grijeh, njegova latentna grižnja savjesti. A imate nešto u tom misteriju da tog vašeg Boga grize savjest što je stvorio ljude. Sve su vaše kuće pune misterija. Ali u ostalom možda će vam se objasniti stvar kad mali umre, kad svane, a vi ćete tu plakati nad malim mrtvacem. Sutra, kad bude dan i kad sve bude izgledalo kao neopoziv fakat. Molim vas, gospodine doktore. No? Što je, dragi? Što vi mene tako zbunjeno gledate? Obećajte mi da ćete mi odgovoriti na moja 3 pitanja iskreno i jasno. Možda će vam se onda otkriti sama stvar. Da su pitanja u vezi sa smrću vašeg malog dečka. Gospodine predsjedniče tarifne komisije, gospodine centralni delegate tvorničkog odbora, ne lažite, jer onda sve to ispitivanje nema mnogo smisla. Iskreno i jasno. Dakle, prvo, jeste li vi onu noć, poslije one strahovite sjednice centralnog odbora, na kojoj je zaključeno da se tvornica ima minirati, jeste li vi lično telefonirali prefektu da je ta odluka pala? Gospodine doktore... Vi lično telefonski obavijestili ste prefekta, gospodine predsjedniče tvorničkog odbora, i on je postupao po vašoj sugestiji. Da, vi. Prefekt policije je znao da ćete vi njemu javiti rezultat sjednice. Kao i obično, jer vi ste njegovo posredovno lice. To je laž! Vi imate svoj tajni broj kao agent i to je vaša jedina moralna legitimacija. To je laž! Jeste li ili niste? Nisam. Niste? Nisam. Dobro. Kad niste, niste. Nisam. Ali jeste li barem mislili da će ti ljudi biti strijeljani? Ne, to nisam mislio. Dakle, vi velite da na to niste mislili? Nisam. Dobro. To je bilo drugo. Sada još samo to. Jeste li jučer, kad ste se pred podne u tvornici zakleli na život i smrt svog jedinog djeteta, jeste li bili svjesni toga da lažete? Jeste li znali da lažete? Isto tako kao što ste bili svjesni i prije nekoliko sekunda da lažete, kad ste lagali da niste javili prefektu. Ja se nisam zakleo, ja nisam tako mislio, to je bilo u vatri polemike, onda je čovjeku puna glava krvi, vi to razumijete, gospodine doktore. No eto, dragi moji, što ja tu vama mogu pomoći?
Medicina ne može preko nekih međa. Medicina u sferu vaše laži ne može nikako da zadre. To su nevjerovatne komplikacije vašeg vlastitog karaktera. I zar vi ne uviđate da je logična, duboka i opravdana stvar da vaš sin još noćas umre? Slušajte vi, gospodine doktore, ko vam je rekao da sam se ja zakleo? Ja se nisam zakleo ni lažno ni krivo, to ste vi prosto izmislili. Jeste vi bili u tvornici? Slušajte, ako kao liječnik ne znate što da radite, ja ću zvati specijalistu. Molim vas, odstranite se, molim vas. Idite odavle. Idite odavle. Dopustite, molim vas, da vas upozorim na dvije naoko sporedne okolnosti, no koje su ovdje momentalno od relativne važnosti. Prvo, moj mozak je tako udešen da me vi apsolutno nikakvom dijalektikom nećete nadvladati. Davno je to bilo kad sam ja mislio da pučki tribuni govore istinu. A drugo, novac kojim biste platili specijalistu da vam pregleda umiruće dijete, taj je novac krvav. Na njemu je krv vaših prijatelja. I ja bih specijalista pravodobno obavijestio o toj na prvi pogled sporednoj okolnosti, jer mislim da bi mi to bila drugarska dužnost. On principijelno ne uzima krvav novac od policijskih agenata. To je Judino srebro. Slušajte vi, pazite vi što govorite, ne vrijeđajte me. Ne govorim ja ništa bez osnove i bez podloge. Vi imate u svom džepu ključeve od partijske blagajne. Ali to nije vaša blagajna, dragi moj, nego partijska. To je bila krađa i opet nova komplikacija na liniji pozitivnih građanskih zakona, gospodine predsjedniče Tvorničkog odbora. Slušajte, ne mučite me više, ja imam svoje argumente. Meni su dane garancije da se krv neće proljevati, meni su dane garancije. Da, svakako. Načelan sukob, garancije. A možda je sve tako kako vi kažete. Ali prvo, vi nemate načela nikakvih. A drugo, kakve su vama garancije dali? Tko vam je dao te vaše garancije? Nitko. Nitko vam nije dao nikakve garancije, jeste me razumijeli? A najposlije, vi ste htjeli smrt svojim drugovima. Vi ste htjeli tu smrt. I ovdje, nekoliko minuta prije, vi ste tu istu smrt osjećali kao svoj trijumf. Ne, to je laž, to je laž. Što se uzrujavate? Ja vas ne optužujem. Ja samo govorim kako je bilo. Sve je to tako animalno, plitko. Ta bijedna, slijepa, poluživinska pličina, to ste vi cijeli, gospodine predsjedniče. Neki niski kriminalni nagoni, zamotani u papir najneinteligentnije štampe. Da, tako, to ste vi. Ubili ste petoricu. I Andreje 6. Jadni onaj Ksaver zbog vas je linčovan. I trojica su u tunelu ostala s licem na zemlji. I večeras na groblju 4. Dobro ste počeli, ja? 14 glava. Vi ste zlo informirani o nekim stvarima, vi govorite krivo. Vi govorite sasvim krivo. Ali, bez obzira na to, morali bi uzeti u obzir činjenicu da sam ja otac u ovom slučaju. Slušajte, ja sam sve svoje težnje projecirao tog svog malog dečka. To je bio jedini magnet koji me vukao iz blata. Ja bi se bio utopio u blatu da nije bilo tog dečka. Čudni ste vi ljudi, vi činovnici sindikata, darvinisti i buntovnici za tarifne poboljšice. Ograđujete se smrdljivim perinama, lažnim stanovima i onda mislite da ste riješili stvar ako ste prodali jedan sindikat za 2 komode ili 1 petrolejku. Ali ovaj put se nećete izvući. Mali će ovaj sasvim sigurno umrijeti. To je okrutno, to nije ljudski, gospodine doktore. To nije ništa okrutnije i ništa neljudski od onoga što ste vi počinili sa glavama svojih bližnjih, svojih drugova i istomišljenika. Ali uostalom, što ja tu gubim vrijeme? Mene čekaju drugi moji poslovi. Ja još imam mnogo pacijenata noćas. A sve je to s vama i onako sve jalo. Molim vas, gospodine doktore, ko Boga vas molim, nemojte mi ubiti dijete. Evo mene ubite. Evo mene ubite. Dijete je nevino. Dijete je nevino, gospodine doktore. Lažete. Sada ste u afektu i lažete.
Sada biste vi doista dali glavu za ovo dijete, ali da vas doista odvuku pod sjekiru, vi biste sve porekli. Tamo biste se tukli, kidali i dokazivali kako je sve to tobože pijano priviđenje. Jest. Ja nisam kriv što me Bog stvorio takvom kukavicom. Ja sam gad, ja sam pokvaren, sve to tako, gospodine doktore, samo mi ostavite dijete. Ja vjerujem da vi to možete, gospodine doktore. Vidite, ja još uvijek nisam obračunao s tim prekogrobnim stvarima. Ja vjerujem, gospodine doktore. Vidite, moji drugovi, oni nikada nisu vjerovali i zato se mi principijelno nikada nismo slagali. Oni su poricali sve metafizičke snage nad nama, dublji moralni zakon i baš u smislu tog dubljeg moralnog zakona ima očišćenja, pokajanja, moralne katarze, gospodine doktore. Vrijeme je poju Pjetlovi. I onda su se bili javili Pjetlovi kada su oni stajali uza zid. Svitalo je. Brujali su bubnjevi. Bile su im ruke vezane na leđima i nitko nije dao da im vežu oči. Svi su to odbili. Gledali su smijano u cijevi i kada su se javili Pjetlovi, sve je bilo tako podmuklo sivo kao da je barut bio mokar od kiša. Ništa se nije čulo, kao da su pucali pod perinama. Jeste li čuli? Pucali su. Gotovo je. Tako. To je bila ta stvar. To je sada svršeno. Umro je. Ako me budete trebali, samo izvolite opet poslati po mene. Stojim vam na dispoziciji. Laku noć.